Саламалейкум. Көп ұзамай ендігәрі біздер екінші сезонның финалына жеттік. Былай мысық тынышталшы. Екінші сезонның финалына жеттік. Және осы сезонда біздің жауымыз бізге қарсы шығатын серьезный противник. Ол Миконың өліп қалған ағасы. Иссушитель. Наконец-то Мико түсіріп отыр. Қатысып жатыр. Дай бастамас бұрын бірінші өзіміздің немізді көрсек ана. Там джуэп киімімізді. Өшірі тұрып көрсете берейікші ал давай. Зико біріншіден көрсет ал өзінің костюмыңды, там бизнес. Мынасында қандай марка? Бизнеста. Ана Гуччи болса. Тойота. Дольче Габбана или бәрібір нау короче. Аликта не ғой, Феррари ғой. Менде Гуччи, мынау Дольче Габбана, давай көрсет ал. Вот смотрите. Да, айнал, давай. Ну чё? Зачарованияңды айт өзінің. Броняңды. Ну смотри. Что трусибіз? Мына қараңдар, мына алмазды защита 4, починка. Бәрі сондай. Бәрі бірдей починкада. Мечтарымдардың самый опасный меч. А сен әргетіндер, Мико өзі модусын көрсетейін деп жатыр. Давай, Мико. Нені битінде тұрған нахуй? Беш деймін. Зачарование қандай неде. Мен қалтамда бір... Ладно, Микода қотақта жоқ, бара берсін де. Мико, лох последний. Неге мен, сендер. Зико давай қой. Первый Зико давай. Ортасына Алик давай. Ортасына Алик. Давай, сразу зеле силы, Мико, мұнда кел. Мико, зеле силы. Быстрее. Давай. Алдық. Ал қашындар. Давай, 3, 2, 1. Сука. Блять, қотақ. Ебать. Начало. Что? Есть конец? Кімде кирка бар? Биш. Айда олды. Где Ал. Алдың ба? Тұста қазір орнашайыншы, көрінбей тұрмын да. Қалай өлтірейін деп жатыр мұндай Шоу түрмен. керек еді, сука. Бар менде. Қош. Ой, заебал. Скучно ғой. Стоп, у меня регенерация. Начало. Алмаз. У меня достижение Что, начала. алмаз? Алик, снизу алмаз за тебя. Мои алмазы Мико кит нахуй. Қайда? Алмазы Взял? Да, кеттік Мико, төбелес. Ебать. Я сейчас сдохну. Қайда анау? Факел керек, факел. Хуятым. Қайда анау заебал? Бля, шпильки пизда. О, блядь. Блядь, я сейчас сдохну. Ачи, помогай. Мен дым істеген жоқпын бар ғой осы неде. Что сломал? Дамажу. Блядь. И что, не істеп жатыр анау вообще? Жоғары кетіп Эй, гандон ебаный. Тиіп жатыр ма нелер? Стрелалар тие ма уроны? Все, я долбою. Тут черные скелеты. Смотри, тут негры. Сдохни. Почему? Тут негры. Мен заттарым. Олар киіп Блядь, я закрылся, все, идите нахуй. Телефон лагает. Жестко. И сушитель қайда? Мен прям жаным. Бля, мен іздерген заттар, сука. Жатыр да заттарың, жатыр. Алиш, не вер, ол менде. Алмаз! Это... Я в трапе. В смысле, ты охуел? Алмаз. Он пиздец. Блядь, рели алмаздар, блядь, фармить. Миказулем. Алик, беги. Я думал, иссушитель будет полегче. Полегче? Угу. Ебать, пиздец лагает. А тебе на цели. Алмаз попал, ебать. Упал. Алик, қайдан заттар? Менде мен шыға алмай отыр, менде. Иссушение бесконечный. Кел, маған қарай У меня... Я сейчас сдохну. Маған қарай келші. Я фул хп минали. Все.
Начало. Ебать нахуй. Дайте мои вещи, заебал. Не! Екінші? Бля! Это взрывается после смерти, да умный. Бля. Заберите. Ебать, тут алмазов дохуя. Муртазатор. Бля, кажется, телефон начинает лагать. А менде нет, да? Звездами иди. А? Звездами иди. Все. А киль нахуй. Начало. Я сука мен жиырма мың. Я говорю, жиырма алмаз. Сен де жарып кеттіңдер. Сен әлгі мен саған айттым ғой, он призывает. Не, соус. Сен қайдан білдің оны вообще? Мен вообще бірінші рет көріп жатырмын аны. Менде кішкене есімде болды. Неше скелет шықты анда вообще? А? Неше скелет шықты? Так, шатыспасам төртеу. А че я сдох? Менде полный хп болды. Взрыв слишком сильный. Уже қуаныпаттым ана жақында и такой бах. Я обосрался. Мен наконец-то қасына жақындадым, ұрып жатсам жоқ, жағы ебать. Розы визора. Мән, Алисон, привет, берші. Өзімде брютик. Жек көр. Вау! Ай, блядь. Все, нахуй, активировал. Чё, қайсысы? Ойладым. Вау! Қандай эффект керек? Ща, қазір еще не беру керек деп достижение. Вау, қараңдар. вау. Нихуя себе. И все, нахуй. Все, давай вместе. Раз. Это она целом. Спешка. Донат салып отыр, Всё, давай. нахуй, спешка второго уровня. Теперь мы добываем на 20% быстрее. Но всего лишь он 3 секунды, да? В пределах 100 блоков. О, смотри, Зико, қара. Достижение. Майковский. Рукулы. На барлығы бір-бірлеп сонда істейді әрс. Иә. Іште сүйіп енді. Біздер жүршілі өлтірдік қой, атқа барайық па? Керек па? Даже воду построить. Не. Маяк. Перенести, то есть. Давай ал. Бірдеңе айт ал, подписчиктерге екінші сезон біткеніне. Екінші сезон бітті. Бля, өліп қалдым. Мен тоже, кстати, монтировать постоянно. Өзім каналыма не салам. Серия салам. Сосын Ой. ол так қалған серияларды сендер уже аликтан нәрсене қарайсыңдар. Фото түсіреміз біз еще, да? Ну, иногда. Ладно, давайте. Айтшы бір. Өте на сезон өте күшті болды. Саған ұнады ма? Жоқ. Ебать. Короче, урон не сеть. Защиту увеличивай. Сопротивление шейін ала берейік онда. Окей. Ты какой? Все золотой Такой элемент бытышыстым алды. қалды. Не золотой. Жоқ менде. Біреуін алып аламын. Мен анда Атқа не үшін барамыз? білмеймін, по приколу анда көрейік деп. Давай, Арс, қайда қоясың ал? Білмей отырмын. Давай незірет іздейік қайттан. Назарит? Иә. Бля, вам кровать керек. В лучшем случае. Ой, похуй. Осылай іздей берейік. Бля, негізі Арктика жақтан іздеу керек. Ана екінші базар, потому что мына жақтара Бірталайын қазып алдық дейсің. катакомба толып тұр. Кеттік ан. Тозақта жүріп Арктика деген да, конечно. Похуй. Осы жерден бастай қал. Нам надо на 15-ю высоту. Өй, барып кровать жинап келейік па? Немен? Кімдерден? Овечкалардан. Блять, Алик, беги. У меня патронов нету. Не? Я посплю. Я спаунпоинт поставил. Ой, все, кровать бар. Берілді ма? Жоқ. Сейчас, погоди. Саған берілді ме? Жоқ. Сен істедің бе? Найс. Ал, чё? Сен бармын да бірінші. Я просто Нормально. на пролом покатаю.
Что? Ой, ебать! Бля. Случайно пошел. Так, все, я начинаю взрывать. Найс, амаған. Отойди. Может, бір блок қоясың жерде. Отошел? Все равно урон тиіп тұр ма? Так, и чё? Туши огонь и ищи. Жоғарына. Нету. Ну, потому что мы в этом чанке, наверное, добыли уже 4, а нет 3. Запомните. Игра не хуёво устойчиво. Готов? 3, 2, 1. Все равно урон тиіп тұр, ёпта. Волна. Ну да. Брю. Уже есть. Второй. Блять, куда же бедро? Ну да, біздер 8-ші күн дейміз. 2. Мне один стоит жил. 3. Блять. Чё, все? Так, бля, жёлся. А, еще лава. О, блин, там потому что не кидаешь. Найс. Вообще такое, пошли домой. Что ж, құрметті көрермендер, Огненный шар опять. мен осылай атпен, тұзақпен қоштасам соңғы рет. Сау бол, мен ендігі келмеймін. Алик, мен соңғы айтатын сөзім, мен бір күні алаңда дракон сізгем. Былайдан. Потом барам да. Не істейсің? Чтоб на синьку, ма? Я. А, без брони? Эй, сгинь! Я бронировал. Кетшейін нахуй сгинь. Я бронировал. Ақтөз, жүрке тұқан, маяқты көресің жүр. Ақтөз, қара. Ақтөз, қара міне. Вау, мынан қара маяк. Неге сен қоймайсың? Я не записываю. Ал осындай әдемі, қай жақта, әдемі пейзажда Майнкрафттың сериясын бітірейін. It's Albert Einstein.